Sanibonani wengane zakwethu, ake ngimbelele ngiphinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-radio Inkezi. Lami igama umfeza ngumuntu ungakho imali bathi la sibona amagumede. Manje mhlawumbe usemusha leli khasi ngizophinda ngicela enze sure ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zakwethu, udaba engifisa sikhulume ngalo udaba oluthinta isithombe esisekhulethayo enkundleni zokuxhumana la khona omunye umculi amaskandi uKhuzani Ndlamlenze Vukampungose ebonakala engathi kunomuntu abaxabana naye lapha nesebenze babambana ngama-washing laphana ke. Ngokwesithombe umuntu ofika wasifaka lesithombe ufika wabhala ukuthi ke kunendoda ethe ngathi ihlangana noKhuzani yathi ayimudle nembamba ngama-washing laphana ngenxa ukuthi ke uKhuzani uyayikweneta. Ngase ngibona futhi kwezinye ama-group postiwe lesithombe kuthiwa lo ubaba walensizwa uKhuzani athe uyayibophisa athi amakhoyisa awayibambe-ke laphana. Sazi-ke ngane zakwethu ukuthi which is rich ukupho kuyikhona khona okanye mhlawumbe isithombe esenziwe nje ngo-AI laphana, cause angaze ngibone naye laphana ngena ku-Facebook athola ithuba lokuthi asiphawulele since isithombe sithenda ey'nkundleni zokuxhumana-ke ngane zakwethu. Angazi mhlawumbe ukuthi wena ungaphawula uthini lapho ekhaya ngalolu daba, kodwa-ke sivele sihlale ne-comment section-ke ngizwe ukuthi wena luthini olwakhubo ngalolu daba. It's either AI okanye mhlampe lokho abakushoyo laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ubaba lo mfana uKhuzani ambophisile okanye ubaba umgwenela, kodwa I don't think ukuthi ubaba uKhuzani sangagoleta umuntu. Angisho ukuthi ngiyamlwela noma ngiyamphikela but angicabange, kodwa-ke angeke ngizwe olwakhubo lapho comment section ukuthi wena mhlampe ulibona kanjani lolu daba oluthinta iNdlamlenze uKhuzani Vukampungose. Asiphinde sihlale-ke kwividiyo elandelayo ngesikhathi esilandelayo wengane zakwethu. Nibe nosuku olumnandi, nilale kahle, ngithanda khona.